Malungu awufami shaka wenza nini? Mfana ngidinga ule recipe engisweleyo lapha mfana ekalo mfana lo biza bomfelo lapho similo lo uthwambana ukungistana lokho. Solo bayilo Uthwambana. So ufuna ne recipe yakusazi. Nango. bana tshela nami. Hayi mfana. Phela mfana ngifuna ukuzwa bomfelo mina. Hayi mina vele ngifuna ukuze yawathi inkulumo mfana. Can I discover something? Phela indaba ye-social yamakhiwa ezingantombe yona yaba discover discover ngoJona. Lelo phela mdala Jona eBhayibhelini. mfana no uJona wayeseniniva lo uJona wayeseniniva oginya Inhlanzi Lo hayi wena mfana wena. Lo ngiyakizwa into yokukhuluma nga. Lokho kungijona okuthiwa Waginya Inhlanzi. Kodwa iBhayibheli lamanga nafana. okuthi Yena lo kuthiwa Waginya Inhlanzi. Waginya Inhlanzi. Hayi wena Waginya Inhlanzi. Lokho mfana ngamanga lo. Wena kodwa nxa usukucabanga nokubona ngathi kule Inhlanzi engaginya umuntu. Yiphi Inhlanzi? Hayi wena mfana ungabohlanya wena. Uyangena uthi ngiyabona amazinyo eshaki. Ngazithi wena bona ngathi ungaphi ishaki yakhona mfana miyabe ya fast ngesitulo. Ngisho mina sona uthi uJona manje story zakhe ziminjani? uJona lokho yana mfana. Lapha neBhayibheli antazi ukuthi vele labo Adam labo Eva basitshela ngeqiniso. uJona lona mfana ngoyifitha shishi ngale mfana empona amayelo bona ingwamba leza nesibhakileyo leza nesigqoka Angenisho. abantwana labana mfana balama 1+ bodwa kulama xodlwana ulamaqodlwana lokubunje wena konjani ukuthiwa ngamaslingi Hayi uqinisile. So udayina wayesiyathaimela. wayesethayimela lwa wayedlule echama pawu efuna sevisa lwana Mina ngisitshela abantu ukuthi ngiyadiscover isushi. akubisela umvelo wami la Recipe yakho Yena ithala lapha angina Nga. khona lapha. nga